ukaganira nawe kumva ibyifuzo byiwe arashaka gusa neza akakubwira nanje nushaka gusa neza ariko nje umugabo wanje tizakunda barahara abo ngabo umugabo akamubangamira kuri icyo kintu yiwe agakenera ngo akumva ko umugore wiwe atona sohoka no mu bandi yohera mu nzu gusa akubura ahangaha agira gute abo nibo twaje kwiyama ariko agenda abwira abandi bagore ngo murasa neza kuki wowe atagomba kuvuga tegerari ibintu byarakomeye hano muri Kenya umuriro waratse none se ngo nka bamwe bari mu gusanga babo ari mu gusohoka undi mugabo akaba arinjiye none se ni gute wowe umenye kutita ku mugore undi mugabo yinjira ugatangira kumurihisha amafaranga murete reka abandi bagabo binjire bita ku bandi bagore mugende mwita ni gute mugabo yo kwitaho tubashimye turababujije ubabujije gute wowe genda unyurwa n'ibyo umugabo wawe aguha banyinya amafaranga wende yakunye yewe oyaye nyine hariho abagabo baba bafite amafaranga baba bafite ubushobozi nubwo muhaye muvuga ngo nkuko umugenzi wanje yaravuze ngo usanga umugabo ngo yiyambitse neza yisakaye simbiye akanyewenda barahari ariko hari n'abagore bafite ibitenge imirongo ugasanga umugabo we ishati zitatu tibahari abo nabo ni kimwe n'abagabo twatuvuga ni nka gute wo kuyambika igitengo ukaza ukubita za spere na zagana umugabo ukazutinya no kumwereka abandi akaza gutera isoni imbere akaza gutera isoni tushaka ko bamenye ko ari umugabo wawe ariko ugasanga kandi twese turabizi ko ari umugabo wawe abo nabo bameze kimwe n'abagabo no tubanjije dufite part 2 oya tubanjije abagabo turababwiye ngo turi kubagabo musanga abagore mu mazu timukaza mutangira ngo erega ngo baje ngo ibiki nuko utamwitaho mugende mwita ku bagore none wa mugore w'abandi ukwasa nawe ukenera uko umugore wawe ari kwasa hari gihe ubushobozi ariko bungana none se hari abagabo bamwe umugore yashize ko kuje kwisiga bukeye akamavuga ngo kurasa gute ngo nibwo utangaye kwisiga kukura hiyo ruje ngo ndavuza ngo kura hiyo ruje ngo cyaka kura hiyo tiro yarangiza yasohoka yahura nundi wisize ngo urasa neza ngo urabereye reba gakara wa uko ntatubije umugore n'umupagani n'umugore abigenderaho yo akamera neza noneho wa mugore kubera ko yumvishije umugabo mucyashe ubwo rero bita bigenda bimushira ugasanga yari kubera ngo yicupije ngo arabikeneye n'umugabo wabiteye none se nk'uwo muntu afite yentego ko ubibona nk'uwo mugabo ubuze umugore we gusa neza ariko akabona ko abandi basa neza akagenda ababwira abandi basa neza abafite yentego nuko umwanga none wovuga gute siko ayo nuko muzira kumwanga gusa ni gute umugabo wawe yoza agenda abwira abandi ngo barasa neza wewe atabikubwira ikindi kandi ni ukuvuga ngo ubundi umugabo aba agomba kwita ku mugore akamubwira ngo umugabo yazabona agakanzu gasohotse keza yabona akamuzanira akakweto yabona utubuta twiza agakanzu keza ko kubera kandi buriya nta muntu utazubika kandi nimba ari mureke mbabwira abagabo nimba ari ikintu kiza gishimisha umugore ukagoragoza ukagerageza nimba ari mureke jewe nabonye nasanze kubegwa nta umuntu woyoberwa kwiyambika ukonze ngo ndi munini nakwambara imyenda isa ndagaho ahubwo wovugisha bitamujanye na size ariko tiwirengaze kuko n'abagabo urabona abagabo benshi badakunda kwita ku bagore niba n'abagabo bambara neza bishungura ubusa abo bagabo tibakunze kwita ku bagore babo bene abajusanga bane mafyeri bene none wareba n'umugore ukavuga uri umugore n'uriya mugabo ukamana batanabereranye abo bagabo ntibakunda kwita ku bagore babo bajya bireba bonyine bikunda bonyine ubwo rero abagabo mwababwira iki kabo bagabo abo bagabo aho ngaho baba barengesheje ugasa neza umugore wawe yacangaha kandi niba abandi uzamusanga ntanakenera kwerekana umugore akazamakenera ngo amusige mu nzu umugore gusa abo wo mu nzu umugore ntabwo ari uwo mukubuzo umugore ntabwo twabaye amatorosho natwe tugomba kuja mu mihanda tugasa neza kandi icyo gihe wawisha umugore wawe ukamuhisha mu nzu umunsi azosohoka undi mugabo akamubwira ngo urasa neza uri mwiza abagore basongoza inzara barimo kugenda bagahisha abagore babo mu maso umunsi umugore azasohoka undi mugabo akamubwira ngo uri mwiza uzoba umubuza azogukorera igitangaza kubera ko wewe
nta munsi uramubwira ngo ni mwiza nta uko. munsi uramukora agasiripurize agasipurize gatoya gutya ngo abe nka kandi abagore turemye ukundo dukunda ibintu bya keya sheri nakuzaniye Keya. akangaka ukamuzanira umugore ukamuzanira agakweto ukamuka ahantu gusa akamagenda akamazana uza akagashora ko kwifubika akamakuzanira gusa yamara akamakubwira kiwe tinakuzana akantu keza uzugira amatsiko yo kukareba yakakwereka gutya ukamubona ni ibintu bisanzwe ariko kandi ukamuvuga ati aka kantu afite imbaraga kavuya cyane ntabwo gapfuye kuza gusa mugende muza mukorera abagore surprise ukamumuzanira agakweto umutungure umugore niyambara umubwire ngo sheri uraberewe ni happy ikindi abagabo bagenda bajya basekana n'abagore babo niba bagiye mu bukwe muje abana gutubiza umugore abantu badukurikiye muri kubishira muri commentaire umuho mwitanguriza wowe yagenda ndaje mukanye ibyo ngibyo turababujije ngo bugenda ndaje ni ukuvuga ngo n'ubusohokana n'umugabo wawe muje mu bukwe mugarukane apana kuvuga ngo kora nk'umwitanguriza wari ngo genda ndaje ngo sohoka ngo bugende ngo bugiye mbese wowe nguri mu biki wari cyane ngo ngantegurira vuba ngo ngende ngo genda ngo uraza nyuma abagore se ariko mwebwe mbabazi kuva ngiye kubabaza ibibazo kuva mwashakana n'umugabo wawe yari yagufungira akado gutya nk'iminsi mikuru y'abagore yama gukorera surprise gutya yama gufungira akado nziza wama wishima ni wende kubaza bose ndababazi amana nje mbabwira aga surprise yigeze kukorera ngaho mbwira umuceceke twumve surprise aha nta yarankore turashize nawe wewe buto nkiye surprise umugabo yigeze kugukora ukumva urishimye kandi sikera ejo bundi yigeze kunkora surprise mugani wabi ntabwo ni surprise yaguze bombo firimbi y'icumi akoze mufu ngo dore surprise nakuza tayo ni yabana tayo ni yawe wavuze ngo kuri madade ni bari madade wamubona wenda ku munsi w'abagore cyangwa ntawe ndabona ariko mu buzima busanzwe azazinkorera nyinshi zitandukanye nkabona nzaniye akana nini yagukoreye wumva ubuwe neza wumva igukoze wanje aranejeje ko ari nyinshira oya ye ari ikintu kiza reka kudufata kwazo ari ikintu kiza kigakubita umutima oya hari imwe yaje yicaye hari akantu k'agapira yanzaniye kugeza n'ubu kandi nshobora kuba ntakinakagira ako gapira niyo nkibutse ndanumva hari ukundi ibintu bibaye yagukoreye surprise nawe wacu nawe twumve surprise bigeze kumukorera nimba ari yageze ya mani uwacu we yaribagiwe noneho mbona uwacu ga bamufungiye ga ibintu bitunguranye twese turamadade yaje irataha nama niruka ariko yewe wowe umeze gute iwe ntabwo ari surprise ahubwo yarayimenyesheje bimeze gute we kutanzanira yamambwiye ati yewe tibyo njewe simbibamo ibyo bitindi simbizi wacu aragiye aratuye ngire gutya mbona umuntu arinjiye mu nzu na surprise igeze amanira yabiye Nabi ukasha baba kati dore gashega ya surprise ga abandi gandoneje niki yari iri mu birere niko yazizunga ariko nama nuva inkoseho jewe kuri ejo bundi ku munsi w'abagore umwana wacu w'imfura yaragomba yo ahubwo ni Severant yarambwiye ate se dadi ejo uzi ngo ni ryari papa wotereka da ate ejo uzarebere mama kato yo akamwigisha tugume tuzara aramwigisha ndamubwira ati ntawe uhaye ubwira ma abanaga nimba iyo surprise ikiri inyuma iri inyuma kuri yindi yaratumvise ariko naratangaye ukuntu umwana mutoya yobona ko icyo kina n'abana muri ejo uyu nguyu yatubwira surprise yigeze kwa yaje iraremereye yari iri hayuwe none kandi gaje wese nta makuru narinzi ndagendaga kujya nangenda kwiduka mbona umunyakenya
mama Lidia kuja hapa ndagiyega ampaye igikarito cyuzuye gutya ati bwana ko ameniambia nikupe nini ati beba ati ni sapa mzee wako ameniambia ufungulie kwa nyumba ndagiyega kaza duhani kukugwa ari umunsi mukuru w'abakundanye ndagiyega ndafunguye iwe sanga amaKDF zadisi kwi zakamikamu n'imigati yamugahurira gusa yari amabongo za saa sita tazo kigwa usanga za KDF KDF ashiramo biscuit ansiramo amashi iki kapa cyose kiruzura ndabate iyi ni surprise yaje cyangwa ni yabana biyo kandi kugira ngo mwese bagere cyane abo yaratunganye n'amabara abo bara n'abana biwanje bamakubita ngo ibibeneye abagabo bose bagende bite ku bagore singombwa ngo ikintu gikomeye ikintu kiremereye uko niyo bombo kandi yewe muri kambabwira kandi nuko narayirena nagiye nijya nara ku muhanda abantu bakanga so umwana wanje arambwira ngo mami ngo kwani woni mutoto iyi ni yaje bampaye uko ni papa amenda akakubayiyo tameni bayiyo yumva nawe yumva biramutangaje ariko habe nabombo buriya yavuye aha cyane muraho neza nshuti zacu mumeze neza mwese aho muherereye twe tumeze neza nk'ibisanzwe turakomeye turashima Imana yaca none ABAKEBA TV SHOW abambonye bwa mbere amazina ni nyina w'inka Aline nkaba ndi kumwe n'abagenzi banje ahangaha reka mugenzi wanje abibwire nimara tuze kwakira abashitsi turi kumwe n'abashitsi beza cyane abamama beza abamama dukunda no kubatumira cyane kandi yeme mutubabarire ni ngaho twagiye tugira ama challenge menshi ntituboneke za gahunda abagwara ibiki imisonga yabaye imisonga hano muri Kenya twari tugize igihe tudakora batubaza impamvu tudakora ariko nukuri twari tubakumbuye twagarutse tugarukana n'abashitsi beza mwamone uko ari abamama beza reka mugenzi wanje nawe abakire nimara tuze gukomeza karibu muraho neza turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikirana ngo mwegere turaje turagarutse twari tumaze iminsi tudakora bitewe n'ibibazo byo muri Kenya biza rimwe na rimwe ariko turabakiriye ni amazina ni yayandi niyo nteze joyeuse turi kumwe n'abashitsi hano abashitsi beza turabakiriye abashitsi ngo mugwe neza no kubaterera ka karirimbo ngo muze mwicare ngo nimuze mwicare mugwe neza mugwe neza turi kumwe n'abashitsi turamwegereje ngo aze yicare agubwe neza kandi turabiyegereje ahantu mwebwe mwese mudukurikirana mukore subscribe share na comment muzamugira neza n'abandi batarabikora bagende bakande ukanda nta kibazo bareke umutima mubi mureke umutima mubi ukanda kumwe nta kibazo muzoba mugize neza ariko umushitsi wacu atwibwire turamwegereje ahantu ku ABAKEBA TV SHOW nimba nawe aba mukeba wacu simbi ndango turamugira tuwaziyeme biro reka twibwire nitumara tubandanye saba murakoze cyane kunyegereza amazina ni bisanzwe ne butoto Esperance ndagano TV SHOW naho turutse ne kuri iryo torero turutse kuri iryo torero kabisa oya turakwakiriye kwa ABAKEBA TV SHOW murakoze cyane turakwakiriye wishire wizane aha ngase ndi umushitsi ndahamenyereye ariko urahamenyereye ntago uri umushitsi bisanzwe oya ngahe reka mugenzi wacu nawe atwibwire umushitsi wacu nawe atwibwire yego murakoze amazina yanjye nitwa Nyambajori turutse kuri channel yitwa Ndagano TV SHOW uyu munsi turi kumwe n'ABAKEBA twabasuye mwagize neza cyane sawa turabiyegereje abashitse ngo mwegere mutuganirize dukeneye abashitsi kujya baza bazana inkuru nziza abashitsi ugomba kubakira ukabakira neza kubera uko ntubuze
ntubuze icyo bazanye ikibagenza baba bafite inkuru nziza cyane kandi turabona n'abamama beza baba bafite inkuru nziza ngo mwegere Imana ibahe umugisha. Reka mugenzi wanje niwe uzi ushobora nko kwiyegereza abantu. oya ye twiyegereje ukeneye ngo dutere ya ndirimbo ngo turabakiriye bashitsi beza ngo muze mwicare mugwe neza cyangwa niheri kubona wandugu numvishe bavuga ngo niheri niyo kukiriye. oya yabo barabicuritse niheri kubona baravuze ngo niheri niyo kukiriye simbizi gibo nimba ariko bahawe nuko twahawe ko twaritiranyije mwari mwabyitiranyije tumaze iminsi iko none nuko mutakicakira abashitsi nka bijya bya kera ruguruga batwajaga kwakira abashitsi kwa musanga nimba abashitsi bagiye kuza ukamusanga abagore bahingutse kare ariko bafite bamwe bafite igitenge gisukwaco ikindi gisukwaco kwa musanga umugore kubera ibyishimo bagiraga byo kwakira abashitsi ukamusanga ntiyitaye uko ameze akamakenyerera igitenga akameriko kaja kwakira abashitsi ingoma yavuze yo kwakira abashitsi none mwebwe indirimbo yo kwakira abashitsi mwayigize yamatanga yemwe amatanga mugana w'abanyakiri tumaze iminsi no twaribagiwe mwibagiwe uruki tuzarebana nidusubire iwacu tangiye kwita indirimbo zo kwakira abashitsi ngo ni matanga oya ye twarabicuritse ariko bazotwihanganiraga nta kundi bazatwihanganiraga no kumara iminsi mu mushasha kandi umushasha ugira abantu imbaraga cyane sinzi iyo umuntu yambutse imihanda myinshi niko azagenda ata twambutse imihanda uzi kuva muri Kongo ukisanga muri Kenya si imihanda ni imbari n'inzuzi n'amabarabara ntawaturenganya rwose urugendo ni rurerure aya ndabona ni nkaho imvura yaguye byagenze gute imbeho yo muri Kenya yakomeje kuba imbeho none uko mutifubitse oya ye hakayuye ni nkaho hakayuye hari kwaha ni nkaho hakayuye ahangaha ari kwa ndabona mwambaye nk'ibisanzwe ariko by the way hariho imbeho hari imbeho kwa gatandatu aho tuza kugera mu kwa munani sinzi uko bizoba bimeze twaje ahangaha kugira ngo tuganire ku kintu turimo kugenda tubona imihanda ikagenda inyerere bigenda gute abagabo badafata abagore neza tugiye kubakonkobora ngane babande ngo nukubakonkobora kaba abandi nukumukuririya mu birere tukamumanura neza mupaka kandi uri umuntu wese aramenya hari nimba wisanga muri izo kategori wamukubanuka nudakubanuka tuzagukonkobora twama tukumanura hari nubwo wenda hari abagore nako hari abagabo badafite abagore neza ariko n'abagore nabo hari abadashobotse gute harya nyine usanga n'umugore nawe buraga hari abantu bataza banyugwa kandi ugashaka kwifuza ibirenze kandi ko nta umugabo atabifite nyine none se uko bazatubwira ngo umugabo ni umutwe w'urugo habe n'ahantu twari turi mu kanya ko mu masaha 8 hari ahantu twari turi baratubwira ngo ibyifuzo by'umugore bishirira ku mugabo niwe asaba ibintu byose ni ukuvuga ngo yatubwiye ngo umugore ngo nubona ngo akwatse ikintu ngo nuva umugore atangiye ngo tukamucecekeshe ngo wamumubwira ngo yaye ngo ceceka ngo gira gute reka umutegere avuga ibintu byiwe byose ngo nikijyageye nutamutegera azarira aravuga ngo umugore ngo ameze nk'abana ngo umwana ngo azamaze akakwaka ikintu ngo aziko ntacyo nika kujya umugabo aza gusorera ijana atakiruje guhaha yari guheza gutyo kwama ngo aya ni amafaranga yo kuja guhaha ngwijana kandi yari igihe barijya afite ariko kandi uzugira gutyo umugabo umwana yavuga umwana wakora ku mwana yavuga ngo uvuga umwana aragwaye tubona apfunduye izindi faranga kandi uretse nico abagabo ari kuvuga abagabo badafata abagore neza no kuvuga ngo nta mugenzi wanyu kuko aravuze ngo n'abagore ntibashobotse abagabo nibo cyane ukumva abagabo hari ukuntu bazacupiza abagore hari urugero ugasanga umugabo aravuze ngo we ntiwisiga ntiwimakiya ntutere make up
abagucupije kandi ukiri mutoya reba nk'ukuntu mungana ngo tumwisize za makeup none gusiga makeup mubaye bakecuru gusiga makeup niko gusa neza siko gusa neza ariko nawe ugomba gusa neza ukagira itandukano n'umukecuru muracari bato mugomba kwisiga mugasa neza makiyaje yose mu gihe rero ayikubujije ngo rero abashaka kugucupiza nivyo rero twaje kugaya twaje kunena naje kugaya abagabo batemera abagore babo ko basiga makeup basiga makeup si makeup gusa bicupiza basanga nyine kwa musanga umugore nyine ntabaye nuze ngusanga umugore nyine kariyitaho none se ari umugabo wabuze umugore kwiyitaho tamugabo oya barababuza bajya ntakibazo bikata oya reka njye no mbabwire mureke mbabwire mwebwe ko ndumva mwamugira mugenda mukatiriza oya yakuni duca hano hari abagabo biracyari guca hari abagabo ureba ukareba bafite ubushobozi bwiza wareba abagore ariko wahindukira wa mugore wiwe ukaja kureba wa mugore umugabo arakubita umwenda arakubita urukweto nyine ukazubona arasa neza wahindukira waje kureba wa mugore wiwe ugasanga umugore yaracupiye tukimenya imyaka yiwe nubaza imyaka uravuga se uyu mugore afite imyaka ingahe umugore uzaye rimwe ukazusanga asa n'umukecuru kandi umugabo wiwe suko aba afite inani hari igihe umugabo nta ruhara babifitemo ari umugore wijandika atazi kwifata neza oya barahari abagore bijandika hari abagore bahari turabazi bijandika hano mu mihana ugasanga nyine barasukuntu kandi ukabona nyine umugabo ariko ubu ngo ntiwo mugabo ariko ugasanga abandi none se nk'umugore usa nabi nyine asa nabi umugabo kandi ubona nawe kandi